Kajing puli na kasiti jong Paulus bakut syaki Kristan ha Ephesus kalenong kebasan kadekot arpuai hidup lai pulai go para tuya pendam buram mar kaliang namar kajing ting buram yo Kris pi ki kentai tu pendam buram halaki tengah lakum hau trai na bau tengah ulong ukli jong ka tengah kumbau Kris ulong ukli jong ka balang kamet jong u bat mauhi ulong unong panim jonga kumba ka balang ka pendam burom yaladi hau Kris kumta ki kentai ru kin pendam burom halaki tengah haki eki baro korang ba to iye yalaki tengah kumbau Kris ula iye ya ka balang bat ula IT yaladi na ka benta jongka ba undup pen kentang ya ka ba endau la pen khoj ya ka da ka jingsat ko lam mat ka ketin undup la bensyim ya ka balang haladi ha keburam kebaklam jing thok bria ne jingsti la ne ka e kebakum kini kenang bakandup long kebakhut bat kebaklam dang kum taru kirang ba kin iet yala ki tengah kumba ki iet yala ki met jaru ba iet yala ka tengah u iet yala dehi namar om judan mano uba isi yala ka do Henry Upsa badu sumareka gumbau Kris ule e kabalang namar nyilong kidekot kamet jong na kane kadau ubriun ino yalau kupa bat kakmi banun sno hala ka tengah bat ki arngut kin yalong kawai kado kane kalong kajing maya ka bakraw ngamut ba kathau yo Kris bat kabalang lajar kata to wei pu wei un it yala ka tengah kumbau iye yala dehi bat ka tengah pat to kanting burom yalau tengah kaktin jong utrai kajing puli na gospel bakut kat kum Lukas kalenong kabakhat lai kadikot khat pra du arpuway ha kata kapor ujisu laom kahimau blay kalong kum bat ka ngan penisriam ya ka kalong kum usembo jong usembay snapa yaw ba ubriu la shem bat labet aka kaper jong u tiu jentong ulasan bat ula kalalong uding bat kisim kasun kila thaus kum hagitanat jong u bat ula ong biang bat ka ngan penisriam ya kahimau blay kalong kum utiat yauba kakentai kalashim bat kelap tep hapo lai perha upureu hadu baun dasip lut baro ka gospel jong utrai